Juu na mie Marie ndakuwa na courage ya kutafuta. Ndatoka kunyumba asubuhi, sema hapa niko kunyumba. Sasa hiyo nakutana mimi nafika kunyumba. Niliamka asubuhi nikienda tafuta maisha. Kule kwenye nilienda mke atabakia kunyumba iko naomba na watoto watabakia kunyumba iko naomba paske papa alienda. Alors Mungu anasikia ile maombi ya mama na watoto hata ruhusu nirudie vide. Ndio ile kabisa. Ndio ile bwana journaliste. Sur ce papa Dom Sikombi. Tukua na besoin ya conseil nyote za patia bale ba jeune wenye washajificha au si hatutaenda tu kule kwenda kwa ba marié ou bien kwenda fanya ma mariage, tutabakia tu ba single ile nyo nasema bachelor. Utawapatia conseil gani wewe itake marié wewe mnyosha kwa na bibi na watoto? Hapana, mimi tawashauri tu waoe. Kama mtu uko na possibility ya kuoa anaoa. Juu Mungu iko. Mungu hazi permettre ulale njala na ndio kupatia mwanamke. Hazi permettre uzale kisha ukose ya kulisha watoto. Na wengine kuko kitu yenye mtu anashindwa kufanikiwa na iko yeye peke. Mesa utaoa, unakutana ile baraka zinakuwa mbili zinachangana, Mungu anasaidia. Sama uko vitu yenye sasa ulikuwa célibataire, Mungu anakuprive kupata vile vitu juu. Akikupatia makuta, akikupatia pesa, utazichezesha juu hauna mtu mwenye atakusaidia kuzichunga. Alors mwanamke ni mtu mwenye anasaidia mwanaume kuchunga pesa. Mimi naweza kamata mfano hata mimi mwenyewe sasa niko single, niko bachelor. Nilikuwa napata pesa ni club, pesa ambiance. Metango nilioa, nilikuwa mwanamke. $10 inakuwa na kazi. 10,000 francs inakuwa na kazi. Juu sitaipangia mimi peke, ndaleta kwa mke wangu, madame, mimi namuonesha madame. Nilipata $10 njoo hii. Ile $10 anaxi ataipanga na unaona vitu vinaendelea. Lakini sasa nilikuwa mimi peke. Ndio nilipata $10 naangalia mko kama 5 bouteilles ya pombe na mchomo 2 mimi na